Atletico de Madrid yabaye ikipe ya mbere yo muri Espagne yasinye amasezerano yo kuzageza muri 2028 yo kwamaza Visit Rwanda isanga ndarimo Arsenal, Bayern Munich na PSG. Ikipe imaze kwegukana shampiyona yo muri Espagne inshuro 11 yatangaje ubufatanye bwayo n'u Rwanda binyuze muri Visit Rwanda, aho buzatangira gushyirwa mu bikorwa guhera mu mikino isigaye ya shampiyona. Ubufatanye bugena ko Visit Rwanda izajya igaragara ku myenda y'imyitozo ndetse no mu kwishyushya mbere y'umukino muri itanu isigaye ngo shampiyona ya Espagne irangire La Liga. Ni nako bizagenda mu gikombe cy'isi cy'amakipe y'ibihugu kizabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mpeshyi y'uyu mwaka. Guhera mu mwaka utaha w'imikino, Visit Rwanda izajya igaragara ku myenda y'ikipe y'abagore no ku myenda abakinnyi bambara bari kwishyushya. Visit Rwanda izajya igaragara kandi no mu mugongo ku myenda y'abakinnyi basohokana bagiye mu kibuga. Ibi ngibi bikazajya biba ku makipe yombi, ni ukuvuga yaba abagabo n'abagore. Usibye ibyo kandi Visit Rwanda izajya yamamazwa kandi no ku kibuga cy'ikipe Riyadh Air Metropolitano Stadium no ku mbuga nkoranyambaga zabo n'ahandi. Visit Rwanda izajya yamamazwa nk'umufatanyabikorwa w'imena w'ikipe no mu myitozo kandi imenyekanishwe nk'igicumbi cy'ubukerarugendo, ndetse ni nayo izajya isakaza ikawa muri ikipe. Urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB ruvuga ko aya masezerano ari umwanya mwiza wo kugaragaza ibyiza by'u Rwanda, ikindi runamenyekane nk'ahantu hari ikawa imaze kwamamazwa ku isi hose. Umuyobozi mukuru ushinzwe ibikorwa no gushakira inyungu y'ikipe Oscar Mayo yatangaje ko Visit Rwanda ari umufatanyabikorwa mwiza mu kwaguka kw'ikipe ku rwego mpuzamahanga. Ati duhora dushaka abafatanyabikorwa bafite ubushobozi ku rwego mpuzamahanga, bafite aho bahuriye n'umupira w'amaguru, kandi Visit Rwanda ni urugero rw'ibyo. U Rwanda ni igihugu gihora gitera imbere kandi nizeye ko impande zombi zizabyungukiramo. Ibirenze ibi ngibi kandi aya masezerano azatuma Atletico iha u Rwanda ubujyanama mu by'umupira w'amaguru binyuze mu guha imyitozo abakinnyi n'abatoza bo mu Rwanda. Umuyobozi mukuru wa RDB Jean Guy Africa yatangaje ko Atletico de Madrid ijyanye n'icyerekezo cy'u Rwanda cyo kuba igicumbi cy'ishoramari, ubukerarugendo n'iterambere rya siporo. Yagize ati binyuze muri iyi mikoranire twemeje kugaragaza u Rwanda nk'ahantu habereye ba mukerarugendo, ahantu hihariye ku bantu mpuzamahanga bakora ubukerarugendo, ndetse n'ahantu hatanga urubuga rwo gukuza impano, hanagura amahirwe ku banyafurika bakiri bato binyuze muri siporo. Aya masezerano ya Atletico de Madrid na Visit Rwanda akurikiwe nawe rwasinyanye na Arsenal, Bayern Munich na PSG. Ayo masezerano yo aherutse no kuvugururwa. U Rwanda rukomeje gukataza muri gahunda yarwo ya Visit Rwanda mu kujyana amasezerano n'amakipe y'ibikomerezwa hano ku isi. Ibi ngibi ni nyuma y'uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yikomye u Rwanda ndetse yirukanka isi yose mu makipe atandukanye yagiranye amasezerano na Visit Rwanda mu buryo bwo yahagarika, rwitwaje yuko ngo u Rwanda ari igihugu kidatekanye kandi yuko kiri guteza intambara muri Kongo. Ariko ibi ngibi ayo makipe yarabyirengagije, ahubwo amasezerano akomeje gusinwa ubutaruhuka. Dutekereza yuko hari ayandi makipe agiye kuza, reka dutegereze. Yo gutegura kino kiganiro nkanakikugezaho ndi Kwizera Elize, naho butaha.